ababinjirwaho itaka n'abatura b'ekyaro kya Kasomero, Pakanyi na Katumba byona biri kushanga omugombora ya Pakanyi omu district ya Masindi. Ebihingwa birimu ebicoori, entookye, ebikwijo n'ebindi by'okurya byona bishesherezibwe nabo niko kwirukangira aha ofisi ya RDC wa Masindi okumutakira. Nkalime misiri yange baija bagibyara omusuma tukumanya nali yarugire baija bakututunda lero si 1 2 3 butwagire kubaza batukwata bateka mu nkomo ati sanyakande kahanu nkuliza hanu bana bange mbaire nindima hanu buli kimu kyona nkifunire munu no burungo bundoho no bukayikuru bunu bundoho tinkata bukagana omuntu wena neitaka kiyonka abantu batwizire. Aba babinjirwaho itaka lya square mile 2 bwanyuma y'omushubuzi Ibrahim Kajoga okutunga ekiragiro kya koti bita abaturani bagira ngu itaka neryabo. Butukugenda mu bakulembeze erusi wanu takutufaho erusi firi takutufaho nabwekyo twabaho tutyo. Abana bange tibalina kyokulya, abana bange tibakyasoma, batutuntuiza tukuraro mukisaka, abantu bakutwizira n'emundu, bakutwizira n'ebipanga, tuina kutina kwa amani, baira babembezi mutuyambe tuli kubi. Baira ba Muzei Museveni nkulajanira niwo kusibagano tera muranga buli kiro bayusi mukole bayusi mwekambe tinkwenda kwekulembera abantu banaku na nyomba ile ningeza okwekamba ndimire bikajjo byange kyonka bagayiga bakwenda kutunyaga itaka ebikajjo byange babinagire mukisaka. David Mugisa omutura w'ekyaro kya Katumba hamwe na Geoffrey Ogena ori chairman w'ekyaro kya Katumba bashaba President Museveni okubajuna. Mponirire muno abasajja batakuja bantakumanya abaine mundu abazi bafuire bikajjo byange abantu tegereze kukungi minisaba President Museveni arugatu yange habo kono mwekulembeze wihanga abantu bakurugo kune mundu from where abatakenga bakutumuha bantu bagenda kwayiga byokulya byabo bakwataga so nabwekyo tukusaba obuyambi mutuyambe government kubanza ikawa chama nelo sekiri yagamba tuyongere abuka bintu bikaruga mukoti tuweta kisowa. Omwezi wa RDC wa Masindi Dala Sanon yagamba ngu nkakakiko kabe byokwerinda tubakarebaga court order. A presidential directive on eviction very very clear. Nto muntu wabanga yafunye court order olino okugireta wa RDC. Then RDC naita district security committee ne muji discussing ne mufuna minute. Naye to the best of my knowledge court order no ebadde tujangako bwebanga ntufu ebadde tenaba kujjako mugundi mu district security committee kudiscussing. Twagamba n'omushubuzi Ibrahim Kajoga ahasimu niko kutugambira ngu aine kyapa kitaka eri. Nagule ettaka lino okuva ku Bagonza Musa ne family ngai administrator wa assets za Leti Kasangaki. Ettaka lino line kuwandiko byalyo lyapimwa line kyapa. Abantu abaka contestinga kutaka lino abakayana balina ebibanja ebiri kumpi n'ettaka lino. Era ng'ebibanja byabwe esalosalo yesazaamu ettaka lino we liyita n'ebyabwe tewali neiba mulala aliwo. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.